Masih Manipur Prajana ni se phajana yenhong ni sikse thi se haira consider yenhong ni kanano haira di legal residents or native inhabitants or indigenous peoples or person haira se definition se chap chana le rakaba logoda tu INP 2019 na lakhra matong sida indigenous person haira 2022 da matamdagi government government na INP rules seem to na Chief Minister Dr. Billion na Pasan na leba kansida Manipur mi se number 1 Meitei number 2 Meitei Bangal number 3 sida Jingdagi tar pa Jing hai na su kaya di fasaba wahai din natin hills people wahai din natin ano po how many dum hai bra how much dum hai kaya ito da recognize and try campus do Ado kamu kay kumba 1961 December 31st mamangda lera patara di moi lu ado Manipur ye yelho mi oya na se haira kansida ado ki basis da NRC National Register of Citizens to update to ra kansida dum lang se haira ne ba ado NRC update to ringai sida hoji at census to patara di marak ta chang ba mi su adum edition na dum chat ka di ba Mungkin kari sequence tu untuk kaya ni ba, adu di data di adu maran ba data di koi gani, sina justice ga fair suki piro hai bagi mana mungkin na, ahan benda NRC se han, makot se tido ka kita, dok se hai besi ni, aku dah doi rugi Manipur ni, mai kiri bisa tu support dok se, dok tu problem se Indian di mana ada koi loi yau ni na, Indian law hai besi tu ngap agak tu ninga agak tu lak ni na. Say sila mapamarang like ba university lakpa ko din Manipur na accommodate to ba yaba kini hai taradi atum Indian citizen ko ba yaba second tribe certificate have ka di masagi na Indian citizen atum tare Indian citizen do karay de gino hai tare Manipur da any key tribe hai 1000 sida habra ba nila parmati di lako ro anybody to where da to pasansari lakpa tare so Moi se Manipur da ne inomi moi ba ya ba phibam adum le ra bani na makok se mikok ni mayam sing se 1951 da NRC lo ra ba tar ba so any ki tribe adum le ba tar ra di kari ka na ki NRC update to ka na roi adu ki maram mo du na abo na do ni na ai ja ni se kwai ni masin ya se ba population se tha do ne next to Meitei community ne Ngasi kadang ciro pangoroi ba, kaya di cek lagi numai betul nak orang kan sila kena kamu na, buki kamu na, loi nama naharam loi sebi, kom kisu naharam dekat dia, aimom kisu ni untuk nak thamji kre ko, admai tu jati kita hodin maksing se, adum over tu na naharam na, kiki minda tau lepas kamu na. Kadang nak kata topa dah naga tu efek tu. Masih Meitei dah kuat ni masih yang serba. Meitei bau dah mungkin problem tu kan keren. Atau itu ada problem dia pun bersama ya. Yes, census itu dia bersuya ya deh. Executive decision ni. Aduh ki tahu apa tahu tay. Tim berapa ni? Aduh itu tak ada situation sini ya. Tapi isi sarkar sini khambi dah berapa. Sarkar sih yang state kita ada motion deh, tapi kita ada. Atum lepas saya nak khatbat sih yang nanti mulai jadi apa? Maroi leaders sarkar ada saya MLA lah, sini pun lah kan sih kenapa? Aduh wajib lagi apa? NRC suya ada apa? Mitop cedok kan suya ada apa? Anything ya ada apa? Ini kamu sih appeasement policy sih dah boleh Manipur sih, lupa dah boleh. Aduh gimana pun itu na step lokat saya ada di census ahan pada yang cukup betul tay. Kali tahu saya protes tahu saya anything ahan pada sisi ahan tahu saya. Aduh lora kata NRC update tahu saya. Aduh lora kan sudah baru na foreigners mayam sih. Anybody lakukan tu ya, accommodate tahu ya, any tu tribe itu tahu pertara di. Aduh jadi aku masih orang ini na kat nang bahat na saya ko. Aduh matung juga di Manipur saya santi lah. Kan ilmu itu